Saidi Mukama hakukuwa kuja kutusemeza miencha linda muno abana b'Uruguru mwasirike lije batore ukwego kandi basiriwe bongera kwegondeza mbukama bwabo bwa Toro. Mugufunundi murayingwa mbusamu professionalism ngo gwasomera utasomere itwena twaturalevemo tukatole mukizanero nicyo ngondeze byemizano itwena biteraniza bitfora muntu womo kandi nsima rukira basaija akabaho mpira gwaitu okutwazeno gwa masazo kukumalira otwasinga cyaka gori ibiri ntera Fort Portal City nyenda kusima ruhanga abo abantu bacyaka bebali kusagika bebali gonza Tom Bright bebali kutwikirizamu kulangu nitu sazino abanyakwine chikopo cya masaza agatoro yona tikiriye cyonka nyenda kusima rukira basaija ngo bwira akabuto haku akizanira akabaho nawe yasemererwa yayera abantu bagamu kama yezili akakara timu itwine ya cyaka it's a professional players abana bakaba mazano muzano ngo gwa Arsenal ruri Manchester United actually gwa Arsenal sana baite chikuru muno kirinti korora ngo ibyemizano nibyo bishobora kugara Toro hamulembe omukiyaka ogwenkurakorana abokwa mu byemizano niterera akavuga ko munywerero niterera abasinganto gukora ntwegesa abantu tunga social capital ntwegesa abantu genda kusoma ntwegesa abantu kubangira mu amani kunywana abanywani abarungi abararete nkurakorana ombicweka byabo so nabo ejo ekemizano ninkimusimira kandi ekyo ninkigonza muno tikire cyonka kiro cyejo mpikizege marikira basejo mukama mpikizege nyana yente na icha enkorogo yo nyana yente enkorogo yabaseja na icha nenumi yo kwija kira baseja kainura so nanyi nko muntu nimpura semeriyo muno kuna nanyi mpikize marukira basaija mukama witu watoro obukama bwitu niko karwa kaitu nkabantu batoro kandi ko mwebembeze akuzarwa akuruga mutoro kingdom mwebale muno. Honorable Tom Bright amotebye tebirukwayo baitu tujja kongera tutunga akaire sobole okuba netumutunga moti utyo muno tugondeze mukoro Emerundi ni si mirakimo byona na muno TV West kurango mutwerizo bwire kandi mweje makavaringa bine bintu live nabantu mabiro namukaka nabiro mukyaro amabara nasigara Tom Bright amoti member of parliament Chaka Central Chegegwa district nisaba abantu ba Chaka Central munyongera karuru mwebali muno tubuna moti webale kwija akandi omukayire kanu twine abagenyi akandi abandi abarukonda twegaitaho okurora twaja kuzanabo omukiro ekempango y'omwaka gwa 13 ijuka tuli live at TV West kandi tuli hakasozi karuzika umuruga Fort Portal nyino mugenyi umugurusi kirinjo naja kuba natugamira amabarage kandi yayongere kuba natwereze kisani na muno hambera eyo mukoro ndugumu nakutangira mugurusi leka nkwatera yego amabara bw'abakatafita uwisazo mtalesa mungu yongera iraka kandi coordinator wa masazi twasagisaho Toro Kingdom Production abagenya abandi VIP cyo kubanza ngo twara mugisa sima kirasejo mukama mwikiriza ba asha gwabo kurungi cyo mundo kwa 13 kugajumwe so kama ahangirizi woza kongera kusima ukitinsa nyino mukama ba ashas bakolo muri gwabo batebe abarakoleka kwitanga ngoto gwa kozire okutekaniza kirasejo mukama kurungi akasemera kukama ngoza kusima ukitinsa mhikirwa amagatwa ukitinsa speaker wigiwaito kama urukato rukoro kama wensanju n'abanyoro bo mukama bona abasaza abagenzi bange n'abanyoro bo mukama abato umurimo mukoto gwakozire kutwara moiso imwe mukama asimen ko kama nisima bakuru b'enganda uko bukama
ikorwe inganda bizijya hamwe ikora ubukama sima bisazi bono mulimo okozire ubera murungi kandi kuri muno nyo ikintu kugamba nukukama kuratwa itwena twatamu amani ukama bwito bwatoro wagenda mu maiso kama gandi agatukubora hanyuma kuri muno nuko ubukama kurora ngo bwatunge entashi nkuru kurugambiti byokama akwa government yakabigara ibintu bisobole kurwamu ubusuru ubukama bukole nkurakurana mu bantu nkoko bwakoraga kara tugenda kurora yira ubukama bukakora ibintu by'amani muno ukora ibyombeko nkamuchwa ukora ibyombeko by'amasaza ukora ibyombeko by'amagombora ukarora ibire by'amani hati nkoruha pine forest ukarora ibire biri kibale ubona bukama n'ubwabukozi kandi no muno kusomesa hati family ze asomera muno hano toro zikasomesa ubukama abantu babaga basaris baba scholarships bagenda hero basoma kandi myaka ya 5 niyenka soma hano toro twale bakabiri mu ihanga lyone lya Uganda twale bakabiri ubukama n'ukora kurungi muno kandi nati akasimu n'ukama ntwenda bugaruke bukole nkakara ngo kubakoraga kandi bwetekaniza bukora so twenda kusima okutinsa His Excellency the President of Uganda ugari ntyo ukama kandi alikasejo mukama kamara kuseninga MOU atentekaniza nisaba ikorwe niko sole genda moiso kandi abantu batoro bona bajwa ukira norara amahanga kandi gajwa ukira makama gago nibamanyiriro amahanga ga heru nibamanyiriro hona akwabe kwasire nibakora hamu kandi bagenda moiso nebyo bwabo mutyomuno mubale kumpulisa mubale muno ibara bwaba katapita obisazo mutalesa mungi ya masirimuka otyomuno omunyoro katopita akandi omutaleso kuruga mwenge ya masirimuka abagentu bine bayingi abanyakula mwanya nguguno akande akasozi karuzika abaroho bayingi muno akande ntubantu bazana burune tubakuikiaho live aha TV West iwe umurungirulio anaturora omukaire nugukana maisoganyo akaire kanu tungira umugenyi akande ondi aha magato agarukira basaija ruri umwanya nguguno najya kuba natugambira amabara kandi n'umukoro nko kwa kugurora omukaire kanente kanizeye kozirwa akasozi karuzika okurora umukoro guno gwaba ubwo kitindisa kwinganaho nakutangira mugurusi nakiraho kusanga ibara lyange ni nyomugisa Godfrey Sabarongo Nyamurambara omuzira rukwera muiho wabagahi mwizukuru wabayitera abahinda nababitu nde mutoro kaso ahangirize rukera basayi omukama ahangirize hati nebiro byona kandi tsemerirwe abokero kimuto tuli hampanga yo mwako gwa 300 mpange nyowe nk'omuntu ampange izinyi zire nimbaho ndo ziri nembaganiza ya man hariyeze suizire nkora emyaka itutira mabega amagatwa teiro obukodyo kurole nsongeno ya esongeno kurora ngu yasobora kuba neba nokutekaniza umukoro kukwengana hano okutekaniza ko umukoro guno ko myaka 30 itwe nka abantu batore myenda ya toro tura twesimira no kusemererwa kwekika cya haiguru abo kuba omukama waitu Dr. Oyo Nyimba kabamba iguru kidio wakana akajumulia ngome ne myaka 3 emyaka 3 egi ekaba yobumanzi kandi hatiyebere yobusinguzi emyaka 30 alhangoma na yibembera abantu bato kandi atulemere kurungi tuyino kusemerero kwa amani twenda kubasiminyu ensinganto abo kororo mukoro guno gambire gwembaganiza hakuruga hamukole ndi yone galumanani gwembaganiza hakwa gwempango yo murundi gwa 30 kikuru muneki hati empange nkuyisirizeti yitwa abandi turanto nyimiririza mtu kugamba ngo ngugo kubanza kuyisiriza nuko esemerire nukubete ndesemerire no kirao na weki bulubwire bugenda nubuka empango zembaganiza kandi eno esemerire kuba yo mulingo gwembaganiza no kukirhana kweli baitu tusimo kutekaniza kwa abantu batoro tusimo kutekaniza kwa magato tusimo kutekaniza kwa ekikali tusimo kutekaniza kwa government ya Karabasejo mukama na muno omujwera nyino mukama akiki ogwakozero mulimo mukoto muno
no bukorora akasozi kanu itwena tula hanu ntwenda kujaguza tusemerirwe akuva ataraba irakiki kukuzo mukama akamuhikyo mubiyemo byo mukama naito abatoro tukegonza omulema akiki akozero mulema gwa mwana nabwekira kalyange shima nyino mukama omujwera nyino mukama akiki wabala muno korora no kulinda mukama waitu no kulinda situ toro ito ntukonyimirizamu ebyo nibi bigambo bya igatwa ikaninyo Radio West mwebale Radio West TV West empaka hona mwebale kwija kuba naitwe kwija kwa Tanzania butosa mkwatana samwe naitwe mwebarike oiro muongere mu amani entasima yaburagiha igatwa yarukira baseja lisimire TV West habwe mirime kubane korwa na muno ahampango nemukolendye kubane twara nyina itotoro omaisoke muno perize kumale myaka 22 tikuzira cyata cyo kuzansa no herezo mukama kumale myaka 22 kandi cyamuhereza wabale muno kandi wabale kwije haro omugenyi akande onti onyino maiso gawo mukaire kanu igato iryarukira baseija amaziro kubana esimbo mabone kandi okugira nawe kisani ekiyatuhereza na muno akandi hamukoro guno ogwe myaka 30 empange turiyo ntujaguza omugurusi ibara lyange nyo Kisembo David Apuli uruganda rwange ndi mugweri kandi mukama kabigatwa ndi mukurasi mukwato rukurwo bukama rwensanje kandi akaini ko kamu ndi myoka wisazo mutalesa mwenge ya masirimuka yes owa mwenge ya masirimuka yes. Nuwo mutalesa okay yeah nohereza nko myoka we pereza ko myoka kani ikara mukwato rukurwo rwensanje rukama bwato so urukurato rukurwo rwensanje rukizere kola imirime yetaliye munemu kandi ntwendo tugambiro habwaki mbaru weto rukurato rwensanje habwaki hati mwirabona nurukiraho nambe rwatandikire kara nabakabumba bakama babandize bagenderaga hanganda ezali ziritoro zali nganda nsanju twali tuine nganda nsanju zali nganda nsanju zonka enganda sitakakanyira nabwekyo rukato rwekara haikaramuga bakurube enganda nsanju izatoro barweto rukato rwensanju beitati rukagalya nurukira abantu nsanju obo kukita mu futi ntigieta toro supreme council akono rukato rutekaniriza obukama direction no muhando gura kwata bikebera korwa mbukama bwa toro bikebera korwa mbukama bwa toro nibitekanize bo mu rukurato orwensanje baitu gato no borana atumanyisa ngwe nganda hati zeyongire ngo ekibakurwetero rukurato orwensanje habwo kuba barubandizemu bayisenkuru bayisenkuru witwe barugagwa mu ngande zirukangana nsanjo ezekaba ziri ombukama abwaitu nyamurungi obwa toro kigambuki kandi omukama ko kuba mweto mutasorora orukumi orwenda 56 omukama mugenziwe ngorogoza oyatungira funda bwensi ya kigezi ye irikiro omukama wa toro omukama wa toro bakolendagana abantu ba kigezi bijana toro hati abayizire abamba kajana engande zikusane za toro abandi bayijana engande empyaka kandi rukira abaseje yaragira yadumu eze enganda nazo tuzimanyira nk'abantu ba toro nicyati toro twina abantu batweta abantu ba toro tugaba abantu ba toro harimo abatoro harimo abakiga abanyarwanda bafumbira buri ihanga lyona rero hano toro kandi lyona nitagirira mutasorora ensonge gyona bagitsoborora habwaki omutalesa habwaki engande zo nazo zayizire akandi yona nabakora obukama rundi nyina yitwe toro omugambo byaye byo kumalira omukayire kanu obutuliyo turekerizo kuba nitukuleko gendo humuleo ntogondeza rukira abasaija gutambe ntale ya toro okujaguza kurunge myaka ya 30 alhangoma nalema abantu ba toro ntumugondeza obusinge kandi tumusima bwakalitanga kutaho kugara ibintu bimwe bisisikaire nkamajani kurura twagaimucha ebyengeso byakalicha muno youth bwire buno aba youth twine programs nyingi ezo kubakonyera kutunga emirimo kandi nsima bwa okusakira hayu Uganda Pentecostal University of Toro nambera abana bakuruga toro bakuraba mbukama
bakutunga 50% scholarship kosera milioni 1.4 mzee na 8 nehebo Bukama niye kitu kisimiro Bukama na institutions zile zikuyamba Bukama otemuno kandi mpaka yani akiki otemuna akiki webali kuhostinga TV West. Okay, amina. Okay, nuwogo igatwa eriyarukira abasaija kandi natsoborora ensonga ezitalizima nazima bageni twine bayingi akande amagatwa go Mukama twine bayingi abali omwanya nugugunu abaturu kujja kuba nitubaza nabo runi tukyaho iwe ruliyo no turora aha TV West nehinda omukayire nko kamo maiso gawe ninja kuba nyeyongera kandi nkuletera umugenyi undi asobole kuba nawo natsoborora omuniniro omuhimbo kusemererwa okunyakulya omwanya ogwa karuzika omukayire nko kanu obutulyo ntujaguze mpango eyo mwaka ogwa 13 mugurusi nakutangira baliyo nibatorora a TV West omukayire kanu ibara gange banyata balinda Abdara deputy wo mugomborozi koroga Butunduzi Town Council Chenjojo District Mwenge South. Butunduzi Mirembe Butunduzi ntongera kugira kukusaba ogire ki batugamberaho na muno hampango yene yo mwaka gwa 13 nebyafayo bya mpango ubundi bya abantu batakumanya eno mpango yo myaka 13 ntura tuno muhimbo mwingi muno oko barukira abasaija akajumura engoma emyaka akabaine 3 eyo munsi cyangwa tusemererwa muno kurora ngo mpango ye 13 turo cyare bomezi ntujaguza nawe kandi twino kusemererwa kwingi muno yitwa abantu batoro no kutwarahamu nihanga lyona. Okay, amasemererwa mayingi habo abantu abatoro na muno mukiro kino kujaguza mpango eyo murundi gwa 13 ebe muhabi yafayo ebyo urukumanya hamukoro guno gwe mpango nibe byo sobora kuba no tusomeza ebyafaye byo ndukumanya nuko empange nugweba heki kiba kintu kyo kusemererwa muno mubatoro ogwo gumurwa watoro utoro neba nesemererwa nejaguza no muhimbo mwingi kumanya ngo omukama wayitu uwezi aroho mumbezi kandi nayitu abatungwabe turi bomezi nikeke turi kujaguriza muno no amuniro no kusemererwa kwingi otemuno kandi webale kwa naitwe aha TV West ani kugondeza okumura okurungi otunga katebe akandi bayingi muna bagenyi abamhari yabo akandi abaturuko bantukuletera live aha TV West ne mukorendi nyamwingi o kamera wanga naja kuba nakuolekayo orole mukorendi erikuba nigena maiso omukayire nkakano aha mwanya karuzika abo kuba nturora emikoro nyamwingi endi eriyo nayo nigenda omaiso akandi omukayire nuko kano nyegaisirweho omugenyondi okugira nawe biye tugamberaho na muno hamukoro gwe omukwezi kwa mwenda kuruga kabumba na jumara engoma emyaka eyabahikiza ajaguza emyaka yegi hamukoro gwe mpango ogo na sima ruhanga habokumuha obusobozi bwo kulema engoma iki kikaba kiyafayo kuruga hale bayisenkuru na makama agaira kandi kirikaraga nikijukwa omu makama gone abantu besoroza okuruga mbitweka ibyo kama biona no mahanga gaheru okwijjo kweteraneza kujaguza omukoro akasozi empango ekera kutoma saha mwenda banyamusana abantu bajaguza bakoyicha bakole emikoro ebibire byabafwayi byabasenkurute mukole nungi kandi bahisaniza ruhanga ati ninterera abantu inywene nsinganto okujumbira obukama mutagarukira hakizina kiyo bukama kionka na certificate zo bukama zonka muije mujwale nkabatoro tujaguze kandi tuombeke nsi yetu toro inyongera kusima president Yoweri Kaguta Museveni abokuba okutugarura engoma yeitu eno kuturwanira abokuba obukama bwarugirwe ku 1905 Kabumba Kaboyo Patrick Matthew Kaboyo akakwataniza na Princess Bagaya mugenzi we bakwataniza na museja mukuru bayitaga Asumani kweharagora isenyogo bakora program yo kugarraho bukama no kurwanira ihanga obo nanye nkaba nyene myaki 17 twakwataniza isenyo yahandika amabara 10 yagatwekera president yekirizo bukama bwatoro bukoleke bugaruke hata na sazini niyo nimperezo bukama kandi nyegoniza bukama bwayo kandi nterera abantu byena kumpondera ebyafwayo byo bukama bwatoro nyine bingi kandi ni nsima ruhanga bw'umukoro gwa kirokino
omukama ahangale agunde alimwembera ndi mwambala bulega alimulizama izi ndimuleze sagama alera sigenyo Mugisa Muhammad Asman otyo muno omnyaro Mugisa Muhammad Asman no wenyine omumwanya guno omukayire nkakano akandi aliyo natwereze byafayo akandi nebyo byatwerezao ebike habwensonga akayire tuli ntugeno maiso ana program enu kandi juka tu live TV West akandi abagenyi baingi turukuba tukwikiaho omukayire kanu akandi yosobole kugira ikiwamanya ogire ikiwayega obworukuba anoro TV West tosobora kuba norugira mwaho iwe omurungiro lyo natorora omukayire nuko kan abagenyi bakeija akande abagenyi bakeija abakunyegaitaho okurora ngu twasobora kuba netu jaguza ahamnabo ekirokeno ekiyampango iyo mwaka gwa 13 akande omaiso gaitu omukayire kanu hari umugenyi wundi runyegaisereho agire kigambo ekiyatugambira ibara amabara mbanyeta mwesigedeo nkoba chumlyarikira basaijo mukama atalieva kandi ndugire mukamwenge district stroka chenjojo nyowe ndi chumlyarikira basaijo mukama kandi ngoza muno mukama tukugonza konka ndi mumerwa ndi munyamirwa kubanza isenyowe akaba ali munyamirwa warkira abasaijo mukama George Rukid 3 wakasatu baitu kandi ayongera hereza ali omukama kaboyo olimi tatagarukira honka nabuno bukama boroho nayo yaherezayo hata nanyo omwana we ogwo omurwa kukankwatira kimu hata nanyo ningwenda za kimu bukama nka abantu abandi nkuba kubwenda kandi ntalera abantu abemyake yange mulire kimu ngwenda za kimu bukama kurungi mo nabwo kubo bukama merwa kandi obukama nubo bukwegeso buhango busubwensi habo kwa kirasaijo mukama natugambira nti twena natugondeza kimu oba bakabira kitwena tuli bantu be batungwa bokwa wagamba ngu ali mukumanfuzi kandi mukumanfuzi amazima gali oirombe ninsaba abantu inywena abaizira kwagera omukoro guno mwebale muno gonzo bukama nimujuka omukama tukamwiha myaka 3 hati ahikiza 3 kandi kuno kujaguza kwa myaka 30 mwebale byone mwakozeri kandi mutalekera hanyuma mukama kirasejo mukama naterera itwena abantu abanyamirwa tugambira inywena abantu abali enyimo ko abatakusobora kuyijanu abana bege byemukono basobole kutunga emirimo bekozese kandi balindi itaka kurungi baleke kulima bisaru so babyale emiti kandi batunge ente batunge enkoko babe nebyokulya abo kuba mbokama bwitu bwatoro obutwine byokulya buli tuli baguda bamani muno taliyo kinde kukirawo yoti nyina binge byokubazo ironi ngonde zabo bona abatasobere kuija nabayiziri nywe na mwebale nabatasobere kuija empango tegama ntinegarukira alikiro kinho buli mwaka 12 kwa mwenda ninire empango ija kubayoga kandi araba yoga aboko enu mirwa kandi busa kurekere emerwa hanyuma rekinze kinde kinta kwenda kwebwa kubagambira yinya abantu abibukama mwebale kwanza bukama muleke ugenda muno kutatambya politics habokuba ito bukama bwitu bwemerwa tuko politics kandi omukama ainule bamuhaire kandi omukama we naigesa abantu projects zokulema hati atoire enso amaizi ntunywa abaturu nabatali baturu itwena nkatoro as a region kulema tulimire kimwe byokura bingi hati enjule bere buzire na nkiyere mukugwa abantu bali mukubyara tinyina bingi byokubazo hirora ine byokukabuzayo hanyuma na enteberwe isenyo akali musimami omusimami sazino ababa kwetescoti hundi bodyguard akali musimami wa George Rukid 3 kandi omukama George Rukid akaina matoka bajetaga Cadillac matoke gikakuwa ntutunga obusobozi rundi kumanya na mbere twagiresi tukiteka kikali abantu bona bagirolehoga bajeta Cadillac yese kuruye nyimba bambituro aina byo kunkabuza obutuliyo ntumalira tuyetaga watugambira uri munyamirwa abanyamirwa umurimo gumugungu kwetaga ngambira gumurukoro mu kikali ati abanyamirwa umurimo kubanza mu kikali ntumalira mukorogi ndi mukorogi kandi senyo akali mukorogi nanyo ndi mukorogi ni mukorogi nimanyisa kukama omuntu rwakomerwe murusobora kukamira umukama amati so ogumurwa nguru
nubwo murimo ogw'abanyamerwa barakukora omukikali otyo muno kandi kugondeza obwire oburungi omukoro nikukyagenda mu maiso akandi jukantu jaguze empango y'omwaka gwa 30 abagenyi baroho akandi abatungwa n'amagato agarukira abasaija abona baroho kandi nibazuka kurungi hakikali akasozi ka Ruzika omuguru sina kutangira ukasangwe wetu tuli live at TV West kandi ensi oneriyo netorora baituntu etaga kumanyibara ibara ryange ninyowe katusaba Paul mtabani wa Kamahanda abaliko gakajura ninduga umusaza lya Mwenge ninyowe mukuru w'uruganda rwa Bacwamba umusaza lya Mwenge kandi omutendeke yahumwire emirimo ya government ati ndi mukayange ninyakozesa nyeka nuwogo kandi omutendeki ayahumwire okurugo muisaza eria Mwenge ninyongero kujucha nti obukamo bwa Toro tuine amasaza garukwengana mwenda iwe ruliyo noturora amasaza mwenda gogona gali omukamo bwa Toro kandi yumekoro nkenwe amani rukubereka Ruzika enganda zona ezirukutwara amasaza mwenda gona niziba ziri omwanya nugogumu byafayoki ebyo rukumanya akireke mpango nke ituliyo ntujaguza kiro kino tukijaguza cyo muhendo muno mbukama bwa Toro nitwijuka okujumura engoma kandi no mukama weitu okurora yakura kwicyakairekano kandi no kongera kugara ebyemerwa ebyenzarwa no kulinda ebyobuhangwa kuteka mwamani ebyenyegesa okubinga obunaku okuhereza abantu ensigezo omwani kandi no kongera kutekaho bursaries rundi scholarship abana baitu nibasomera busa obukamara kugaraho ebyali biroho hati nitubwesimisa kandi kiro kine cya 30 semerirwe muno hati tulahanuka Ruzika kandi tusaba ngo bukama bwaitu bugumizemu Toro yeite gumeho no habo burungi bwihanga yeite lya Toro habo burungi obwihanga yeite Toro ebirungi birukuba bikorwa bukama no buhuliriza rundi obuhulire iyo murungi ruriyo na Torora TV West okusomesa abana nambere bursaries nyamwingi nsebwa bukama ebyo bulimi norora ensigo ezomwani anebindi embibo niziba nizigabwa ebyo bomezi torozuru mukama natamwamani muno na muno mukurwanisa okujanjaro wakakarwire akakagingo mnyorero sirimu nemirimo endi nyamwingi igato ali yarukira basaija tukyamwine kandi nayungira kuba natuhereza burungi obwekiro nikyo kinu ekituliyo tujaguza kiro kinu cyo muhendo mwingi muno abokuba kira muno ensinganto bayinga abanyakulhana barukwega kandi nekikuru muno kongera kutekamo ekigambo empako kiba kitinisa kikoto muno cyatore kitoyambisa otuba nturamukya nomugeni mukuru omutoro bonyine ekuru ekindi nikyo nabamusendize okukumanya emirwe nyakukorwa omukali dero kiramuno kirokino empango tekaniza obwerkuba negarazamu Burundi ogwa 30 otemuno webale kuba naitwe live at TV West okay amina akandi tukyagenda mu maiso anu mukoro gugumu akandi abantu nyamwingi tujya kubanturiye taka baroho akandi bamaziro kwanda batwegeitaho akandi kokubakira gamba ngwabakyara ikiriza roliyo nuturora nko kutu live at TV West tuwibembeza bakyara no tubanze twereza umugisa akandi hamukoro nugugumu ibara amazina ukoruchiko Dovina Gahonda ukogashita Gwenda district mugombora ya Cheche baramara kusinga abukama abukuzo mukoro gwempango kumyaka 30 tuguraningiza emyaka ejiyona mukama kamure bayine emyaka 3 nkirika mwenje ndi kansara w'abarema district ninatembwire ka mwenje mu mwaka gwa 2021 nibwo nareba mukama akine emyaka 3 aze kustayira nagumani mukunda heza bankoma wisaza wanje yankoma gumani nyizaha
gumaniza ni ndebe mukoro gw'empango mwen ni musima no wesaza wanje akiki ogumana ndetaha kagumana ndebe mukoro kandi nyenda nito mukorogu ubase kuzo muri Kitagwenda ito kurize mpango muri Kitagwenda tubase nitwe abakazi bo witu ba Kitagwenda base kureba mukoro gw'empango eji nabo bashemererwe habwo kubaha hari abantu baburu muringo abashija n'abakazi bakurebe umukoro gw'empango konko witahabahare na transport bakaje basa bizakubasa kureba umukorogu insimira chumwe simanye no mukama yoriro mukama mukazi umurungi imusima insima nabandi bona bakozero mukoro abakozere umurimo gukora mukama akasimya kama 30 hati empango kumara imyaka 30 nayo nazokera abacara ba Kitagwenda mwebare munonga. Okay. Mkyaro yajokera abakyara abakurugwa mu district ya Kitagwenda kandi yabanatsoburura ngoko yaruzira umukama kene imyaka 3 kandi hati asemerirwe kurora ngo umukama mbere akize imyaka 30 aloho kandi alhamukoro mu gurusi na kutangira tule live TV West webale muno oya mabaragange nabanyeta mu joka kiki Obadia ni nyowe uisaza omugalisha uisaza lya Kitagwenda kandi twizire hano aba nyorobo mukama abandi abamagomborozi na deputy wange galisha nuko tutemo kitinisa ekiro kino ekempango ya 30 yo mukama Dr. Oyo Nyemba Kabambe Guru okidi owakati isaza lya Kitagwenda limanyirirwa muno omukama bwa Toro abokoba omukama kasagama bakana bagonza kumwita ababunyoro abihe bya bunyoro cyonka Kitagwenda kezerekayo bosha obamure basingwire abatoro basimbwire abatagwenda hanyuma obukama bukagarukaho ubwebemberwa kasagama kebami abweki semerirwa muno kuba hano kandi okutangira inyonyena abanyakurugire aheru ya Toro ocho muno umugenyi wetu murungi akande nanisaba tioraba mpora kandi utuliyo tutandike mukoro yempango omukiro kinu kenyini tulakasozi karuzika kandi yo bunituje guze mpango yo mwako murundi ogoma 10 ekizina kihanga akande ntutekerene cyo bukama watoro cyolekerize ukuba kizinebwa akandi yobo umukama amazire kuba ali mabone omukiro kino kyenyini hakiri kikuru ekyo kujaguza empango iyo murungi roliyo natorora akandi omukayire kandi kusabonyekerize twalo mukizena kikuru ekihanga iwe roliyo natorora Guma TV West utaruga Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu.
kihika naroleritwe n'abantu be natutegekere irungi acharo nyamunyaka omukama weito mulungi omukama entore yatoro karamaro mukuma mfuzi angerezo mwebingwa erono itwe n'abantu be banyoro hamuna batungwa tumugonze tumurege atureme n'obusinge omukama weito mulungi omukama entare yatoro karamaro mukuma mfuzi angerezo mwebingwa hangiriza kutamba Singe Nzaire. singa Singo kutamba mwebingwa. singa mwebingwa torobawe Nzaire hawa wakutamba bona bawe Torobawe isakika Nzaire. bona bawe wakutamba hangiriza mwebingwa hangiriza kitiru kinobera abemi hangiriza entale ya karzika hangiriza mukuma mfuzi hangiriza musakaza atanaganjura hangiriza wamara turubawa kutamba turubawa mwebingwa bona beizira kutamba habwe mpango ya 30 hangiriza kitiru kinobera abemi hangiriza igurriera hangiriza kasoro bahiga ogunda gunda kasoro abanyonyi gurriezire hangiriza mwebingwa turubawa kutamba turubawe Nzaire turubawe bisaka bigere bijuro muhanda sakara bwanje umusakazo watanaganjura kutamba hangiriza mwebingwa hangiriza biganja bigizo muhanda turubawe Nzaire hangiriza kutamba hangiriza mwebingwa nimbasaba inywena rakatwemere tandika okuramya kwaitu nekizina 18 runyoro rutoro on page 4. Let's all stand and begin our service with a hymn that is on page 4 service books. Será
harupapura orwakana kitabo ekitekanizibwe on page 4 in our prepared order of service. We are going to recite in Psalm 136. Kandi ninjija kuba ninsoma orukara orumu tukurataho n'orukara orundi. Zaburi 13:6 musime mukama baitu murungi baitu ganyira kwe kwebiro nebiro. Musime mukama owabakama baitu ganyira kwe kwebiro nebiro. Ogu ayakozire iguru no kwetegereza baitu ganyira kwe kwebiro nebiro. Oyakozire ebijwa ebikuru baitu oganyira kwe kwebiro nebiro. Okwezi n'enyuzi okulema ekiro baitu oganyira kwe kwebiro nebiro. Naiha Israeli hagati omulibo baitu oganyira kwe kwebiro nebiro. Ogu ayabaganizemu hagati enyanja erikutukura baitu oganyira kwe kwebiro nebiro. Baitu yanaga Farao nihelye omnyanja erikutukura baitu oganyira kwe kwebiro nebiro. Ogwa yatire abakama abakuru baitu oganyira kwe kwebiro nebiro. Sihoni omukama w'Abamoli baitu oganyira kwe kwebiro nebiro. Kwe kwebiro nebiro. Itwe natugendera hamwe ikitinisa kibe halisitwe na hali omwana na hali moya rukwera ko kikaba kirikana kara nuko kiri hatubunu nuko kiriba ebiro nebiro. Amina. Ya Uganda reka tuculero maiso ga ruhanga weitu tweheyo haluwe omulesi w'obusinge omulinzi w'abantu bona kandi ndugiro y'obwomezi bwaitu tumwesengereze ruhanga omugabi omumbabazize atwikalege heihi aterekereze emihanda yaitu obozi nekitinisa byawe ebiro nebiro. Amina. Ekicweka cyaitu ekikomero habwa mukoro guno nikirugwa mu kitabu ekyebiragiro esura ya 8 nitusoma ku rukara rwa 10 ogarukira rwa 18. We are reading the book of Deuteronomy chapter 8 verses 10 to verse 18. Vaswenkuru eibataramanyire. Vaswenkuru eibataramanyire. Hakubundazi, hakulenge, tutakasomire ekicweka kya kabiri tujja kusaba bagenzi baitu from Agape Choir kya kabiri tujja kusaba bagenzi baitu from Agape Choir okutebembera ekizina mukizina tubatekanize
Then after we receive our second reading. Uganda amabara ni nyowe Serumaga Peter Rumbuye kuhindura minemwaho icyo bukumara tuhindure Bible zona omundimi ezibazibo mu Uganda babantu bona basobole okuzisoma nuko bahure ekigambo kya Ruhanga. For those who are our guests, is a social consultant in social services, and is also he assists in